Sana kari murithire wa Meru TV tukuinambira kwa tuicho kagira kaengo tukainambira kwa tukera nagira mantu maka imakonene na utongore kirembe mbithi na ibwega no ntu kuinambira kwa bado wendelete kwa weki onini ya TV yaku ogorobwe munde twena mutongore ndene ya studio chetu bangi ngwetiba kumumenya kumanara ntere chia karama tukainambira kwa tukeragira mantu maingi muno na tukamurika kinyama mantu makoni na karama wantu tumenye na atakwele tukirinambira tungi ni mwenda kanana. Karibu sana kiongozi bwega nonto bwa ukinya kire studio ogorobwe munde twinambira kwa tukanagire kedi murithire wa Meru TV kengo tubatukambira sana nonto bambo ni baitidu ari tiate ande mwani muno mbiangite amaingi sana baraba ndabatutikirete ke Meru TV kubukia sana ubombe tawa mwenda James Kanake kuma karama wandi tikania East Meru County way so poi karibu sana kondikera poi ira twende na byo ke teto cheruari na tumena Meru County re na naretete bwega sana digo kero choka kidogo bwega sawa thank you bwega tukembageria kiongozi kwele tukoina siasa mbingi sana account ya Meru mberutia kinyana arantere chia karama ikwethire twe kwina siasa kuthina mbere muno twonire the other day ora wari governor wa mbere county ya Meru agitwekanetire governor interim governor ndikumenya kethwa noni ende twinona kiwe no achende maybe wathukirio ntubobo atakwe ntubathukire na njire ndi tumono kuri ntubathie na mbere kwa bakibuthukagire na njire mbuthu. I don't know moni maku on this buriko mariko bombi kuwa chema nto yangu munyaya sina itire the former governor of Meru no to no the first governor of Meru na itire the current governor tawe mu manto mbingia mu the interim amoro when just in time governor ko ate lake oika ni gato ete tu ruomba ne rile to me nya onda mba join leaders barabange bonde to condemn that thing tieti yari kintu bitsenje sana as a whole former CS a whole former governor eta muntu okaririte tikikativa mutuma tieti kadhane to monki kadhane tukativa na ka soni akarie into bya Meru na arutira Meru ngui so the former CS atawiro to boya na ni onto group with the kila muntu na igro bomo no yankorone no nto munya I mean the governor the current governor mantu edinge aina right okarete kiu na aina right nya kuromba kura 2027 oti mundori eri kuromba ati yangabana 2027 nya ono ndomba ati yangabana kigatiba ibo gwetate ekua so munya bati kuwa wengaba no Meru 2027 kinyari tugomende bene twinde mwana inchi achala rembi ariwe hiyo maneno aliongea si mzuri maybe kombe ko kebura maybe munya kwenda gete 2027 namba ko niyo yatemire egwa kerege meriera kweli most probably ibuo lakini arande kitikitro mwaru ngento utongo dia tiwe kabromba waru ngento na manta maingi kama mtu aita atua kaira wana inchi nkabuithia maendeleo MBCD na utikiro ntori kuo otio de ko de ka cherero etene kira ete oiwe nkagyo mbyo kikarira otio nge ende igwa pambe de kibo bombanye onibete you know iyo si mzuri so nyeda na kuromba kura 2027 abati ko understand bira bya mwendia ikithira kwe maendeleo abuthetie na at the same time no wananchi baka ile bonere to complete new leaders we want change in leadership tie tetheri lazima ethira niwe lakini wananchi ba mwenda na leo better still tena tena na boni lakini ngome membi to mi brago akaromba kura 2027 lakini tukuwa watu Meru tukinyiro kioru omuntu airingirwa kura kulingana na manifesto rake dai nambi aine gatuge kwangerekano governor mutumake wa Kideriva kana karutawira bwega impressa me nuko natamba ko na political maso ya kuromba gite 2027 meito atiero nyuma tuena myake ile anusu buru eto atero bari ki campaign ito ara chama ndibu tinambi ucho ndirare ko no I thank God on tudwari we have a new era so mutuma ke myake ile anusue au no agirila tirina uraka ndelivira ntu wa Meru ni eka ndata maini githera au kumanda bena ntu wa moile pa mwekura na kya ko feel gibindi kena leo nya kumanda bena oti mtu aita amakura so mutuma amenye wengwa na daito mugathaneri otongoria amenye Meru ba moile timno
mathina maingi no Meru thai ataite solved kwina thina cia unemployment kwina thina cia problems cia civitari kwina thina cia barabara mathina maingi muno na kwata ni thinya Meru akia kwina thina mira yongo problem akia kuthora tiomba kwa andu mantu in the next 2 years etiere then nyau kumandebe kwa uromba kure gethero almost next to impossible kwa kusinda thinya Meru kura na ndeto chingira reo ikoneni na Bori etwani mujumbe wa Bori mugambirinde kira kiumira na kuga ati Bori tare represented kire kuthura mawaziri barabathi na mbere kwa bakero twani governor Mutuma na tuona mwari kana murembo gwetu wa Joy Karwetha ina mbere kwigwa kinenka rwetukira na JR Marete ina mbere kwigwa akiuga tu akurekana na kanyakara na ndeto china mbere kwikiumagiri mbingi sana kwerekana Karwetha nethetwe na scandal kwerekana ati aguretwa ngamuranga anga kwena mantu maingi mantu mamonde maybe isiaza cha Meru chikwenda kuwata Mwangi iwaka governor kwambere waka uchwera governor Mutuma makosa kana ndeto eno maybe urionere ndeto kariata oni kiemoni yakwa nkauwa mostly kwena mantu ile endania one kuo batwetikire that youth can lead batigira antu babaite no thera baina no babano tongori no baka na batongori so bainende ontuba kuona etikire kyabeto kire kete kijana ibo ontuba kwenda kura this upcoming young leader aikiro na ari scandals baitwisi atire ukethera webira bya pivati komban muntu kuku mu ofisi na thirikari ne akethera kikatiba ne kuwa no bungiro more than 6 months Karwetha tutaiba bungi it's a case ari ni court na tinda case ira kisheria na ara a free lady in this country so tutemea kuwa no ntobambere na ari iba ari case ne ete ateba tiri kwethera kubano tongoria bu mende kitha na ari giru tukithera tukirwa na bungiro so ikono ni atari makosa ni muntu aretera ata arokeru so ni branki ori Meru ipa vijana nafasi ya kufanya kazi mwarura na kuonekana muntu ontoke mara tazi yenye mabomo aisawa sawa aina uwezo na nyanga bana imubura tu ndo bere yakabera ngabana nunye katari na akili he knew what he was doing so Karwetha na bati kwa nafasi no tona dhurira ka evident akiluka tukono tongore vijana bona bo inabo atokinyevia barabangi bana ndato nyingi beta tere kidogo uketheri manto ya siasa no kai wendo kumero siasa ibe tere ndo ambe to umere siasa ne the other day to dire drima duare Meru ne kiriki cool kote kwenda igumero yanziria siasa rengi kutoka ndo ndira turari na getano thira utigo turona yes I understand itwa kuonete uri na kana mitandao ni no champion yetu muno antu bakiwe bakwenda onenkero agitikia waziri wa health antu baingi sana muno vijana na maybe gitikia onenkero mtungi bado support okay gavana no abura kana no ina indicate kidogo no nto maybe tukura botena mbele kwa bakinyana oni kabisa 100% no mbonyanda de 1% ingo supporting gavana Mutuma randa ndan championi for change tore toto kwa bonge Meru tianda championi kenda oni bya kudhuru nde sisi apana haikuata kwa kiliana actually nyao ni ngonta atura openly mboingwa ndeke sisi ni vijana ba pendekeza ba kwa mwenda hapa wa men no kona ba no tekia sisi so because maybe but the nothing they proposed to me of which yanki akubano tongore bura I could lead I know I have the capacity then uwezo lakini ronto Mutuma na dhani riongi I congratulate everyone ura bando tongore reko bura kiki na maana Meru itembi na mbere one day one time no to time is on my side kanya kaina side yakwa miaki ya side yakwa so I can be anything even there in this country no to and God is on my side so even there in this country and oni buru baraba buru sisi baraba on think over support barutene Meru ngweboya na ingo support 100% governor Meru mwaka 2027 tone ngwira kuruterambi Meru ira karuta miaki elea nusui 2027 ron kan determine kidra bano kendra mu support kana ngamurende wengo to parking atoya another fresh blood haike Meru forward bwega sana kwina tongore kinyabange bethe tukinambra kwa beku mageria na kwambere criticize tu utonga bwa governor Mutuma tukimenyaga atigirete kinyambuga mweri ngugeni ubuchini bibi womba kwera atongoria ba Meru ata mantu makoina governor Mutuma branche mbakuri atongoria ba Meru bonde
especially baba kura ba impereto ibo bati gwetera baitona kyanjira yes baitha bakura yatiri ba twende atu retirement age meru twitira baau ba to menta hino gwetera ba to kona tukuma ando ena ruare the next day bukwanzinya bukura ngabana ora rengi nora ukuma nyamba mbichen bebo konya mbuke mbithi ya bahatu ya aspiring to kwenda kwa future ngabana omeru ito kwenda kwa future senator omeru ito kwenda kwa future MP ito kwenda kwa future vice president ya Kindiki ala umeta senator the vice president or the deputy president no to nya president of this country so you want these people iba totongoria boya ya tuthira tukiona atiri tuthira tu follow their footsteps so ni brang kauria ithari kijana kai mtu mukuru siasa hii tukaanzia siasa za mapema tukaanzia kuura mutuma mapema na nenda atati nya no meri 5 kipindi nawe nafasi ya seti thirikari aseti thirikari tuone maendeleo yawe murutiro ngwino mtu na miaka elianisu murutiro nguyo mwaka wa mbere yo atura kithago no meri utite kana tuno etite but so far no mbiwe ara anjiriretie na anjiriretie boya kire kondi kene kone sawa sawa so you hope ke implementation yo either sawa sawa yes bwega sana maybe bado tuwe tukiona na mitandaoni oge champion wa muno na antere cha Karama maybe tell us mberema Karama Ikariata state ya Karama Ikariata maybe in terms of development Karama want onbya kuwa ntomba kaduka mberete kwa yoma Temo nkira uri mwankanzira kwibirwa nyanto bato bakarama kyo. Karama ne area ine latent. Since time immemorial. Na mtaro wanda bandikirete pakuma area Karama iba compare witness. Tati Karama to ti nyuma miaka nenda miaka rundi. Na ikwethira utethira to ino tongoria bukoria atiri inatumite. Inaturi na inatutite. Tutona mutongoria wo. Unless atutire thai ende turia mutongoria wa kumenya ina community umite ineri thai na ina kwenda yita. Na rari nginda arenda ura Kenya na Meru na tiania na Nyakarama. Karenda mutongoria ura alinda a servant. Kate kwenda mwana siasa kwenda ikuringira kura. So uniru are Karama ntonkuwa inkuiwa ngawa otionto na burenda. No nto Karama ni only want ete an institution. Guru institution ya thirikari. Yo mbia kwethira atiri kinya economy ya Karama ya akura. Otite keneko institute yako. Otike MTC. Otinya improved facility ya Karama. Reason being nteko bulemu antwari ngikura bakarama ndete bulemu atongore barabatura. Kwethira bateta ban champion matiara. Ruare tore ondongora Karama gikurira. Ito are na maternity are functional. Itarakira ito ariko. Actually no itaramunya na are function. Na na still nya itarakira ito na are function. But recently to say itarakira ito ko exit. Maternity ite functional. Actually na are closed completely. On to are closed to na MCA akaritete. Ruare tore as we speak me akele anu se kodira. We have an MCA akaritete. Ataenda koria muekuroro kwenda kwa mwana akuma mula na ataka itio the way mwanka muthara muekuroro kuma kirema na sibitari na functional akauma the mwa kirema lazima iko muthara muthara on this level 4 yanjirite the same time na Karama level center na ne are wa kwanya kodira kwenya inpatient but ruare tore it is not functional ruare nyandra wasianero over the counter no ntwambere nya medical practitioners para bari kuo ibarutirwe bai kwa facilities zingi ito are na ambulance yune yerwe era iko sibitari ingi na nyatwe Karama itore hot na ito kwendra kinyatwe twethira tukiona at least undrume thirikari okiaweta sibitari tawa yembaranga health center erurwe itarakira ito ruare tore as we speak sibitari wetena dawa nyanda itare no mwaiko omwake investigation botheti ala okiaweta Luthie health center Luthie ruare kinyanda wa itoneka sibitari nyanda itare ya weta atia kutenya ndawa otiende thing kuendelea oti improvement otinya lab otimbi we have sibitari mula ya kiro ni wabando itarakira ito ile yero ebo renovation dogo as we speak na ni functional ya ile caution ingombe ile mama akora
tabora cheuma kuregwa itaururwa itabutura anything ewe manto ero the sector agenda area so you can and we have a problem as a community of Karamawand to in a problem ki utongoria to in a problem to ringikura ba utungwa na to in a problem to stakeholders ba Karamawa meteria no tu if it does it affect you directly yako affect indirectly kabisa ile lazima toa ile Erove is wealthy kwa hivyo na mwiri omwaya ni omwana otonga boko so woni rwari bano kuwatere nimeamua kusimama kidete na watu wa Karama na tiete kandanzi yako datira issues cha mwananchi rwari kantu ile ko datira so birangu expect kithirikari ko rwari we have no a sitting governor otiko bulema na ro o governor ina thina governor kwa na MC ina thina what I'm expecting by next 6 months is with that Karama there ko uplifted na ewe manto championi through the MCA or the governor ewe ni mwe latriera to the data tutobaihira na kiethele ko bwethia public participation ndirete to mebwethe kuma kirema mwanka mula kuma mukoiro mwanka kaucho mwanka mtu Karama mwananchi amenye akiake na eriko inaeri na mbechoke mbere leaders anto beto aringikura itokomesi mno itarakura rekinya tokamesi tokomesi ya mainge mno round yetu 27 toere to improve itokara to ba yembe like they bandikire tengo bara congratulations patiringa era mtu kura ndo pambesi ya na irazio ate watiringi bana 5 kenda aitaringira mtu kura akara mbesa lakini mtu kwa kura okoni bonto baringira nchoni poke oweto akipulana na batia mzalendo aturambesa na ndre no ntu bailete bito kwenda imaendeleo the moment atokangira mtu kura no ntu bambesa ira kwa yana na auto ground mwaka yo mbere na yo ele yo yo choke mbia tia ira ngira cho campaign mwaka yo thatu na yo ena ikuria mbia renge chokoringa next campaign lakini tu yakuringira mtu kura atem best na mbecha muntu aitaka deliver secondly toringire muntu kura aina ambition akori atire indikukumaru ari indingi kwenda kwa next okay though ina ambition kwenda kwa MP kwenda kwa senate kwenda kwa governor in future ukarutira wananchi ngui kienda rero kwa itake community rengi we bara kwenda kitiki pakienda pakiura kura wa umirere rawa ari MC kadara MP ulifanya nini okay though tarutira ngui bate kwenda so bakanziria koku so makosa nge tukubwethi kuringira mtu kura atena ambition pia kwenda age nonete ono tonga bwawe ari aitete ngageta so ndio uri atu bakaramari mwankari paka lini tutaishi hivi time is now tuya change utongoria boto 27 bwega sana maybe gatuge kiongozi ino ntumbona tuge champion sana na harami tandaoni na ntubaingi bona nitie ngugi yaku no twethia tubakarama kuma na arathi na ni rebethe tubari ukanenkero kanya kembio ya mbere kaina mbere kokirithagiria na Karama ward ngiakonenkero kanya kauntu ngubikira ground na nyeni kamage decision na inkia yote thia ntu Karama ntu paumbira eyo mwana no kuomba so ntena thina nku atiri ntoro karirite nendele kuruta ngui ntekwenda yakuyo niko mwachana eti niko ndo muchuno utongoria no nendele kuruta ngui mwaka 2027 iki 2027 iki nyanda ya kuromba kura agenda number 1 itubwithia education sector ni Karama ward yo kura ruare turi Karama iko kaethera kariete ndene tigana east na otebo resort ichari tsoze KCP na KCSE okethera na bate bomi that community reto otino to that witete okay ile ntora ile inginya manyumba ere akontora na usu no ntano ida bomere na baita bandikwa kabisa nkembere muntu Karama andikirite ruari ichiomi to ba mwa kana mami ketha no komba kusukuma mwana aitenya kinye form 4 mwana arakinya form 4 akiri akene kunokire ate ya korbolonga Karama aringi aitora yo Nairobi aitame no mbare kinyo sine kianza na kona bia aite ameno aikume mwari ameno athomere mbiute kume saluni asuke bangi no one mbeza lakini tukariara tuinve mwana kare kuthoma ndino ketha tutu as community the nerengi ni otu ina number 1 ana iba thomere bairandiri nyumba batina mutongoria ombikia wita karinga murango yo ofisi fulani akauri atiri akauri tuitwanya turaera advertised antoa no mpe twana no tutan kareta nwana bako baile batatu we lack that leader na unke that leader to make sure I want to bring change in Karama
chenjire ke the legacy chenjire ya propel in future kwa MP otigania East because I have a dream and talking about we have a dream that in future ngati otigania East member of parliament in future ngam governor of Meru County I must start here and down here and I will leave a legacy that antora bange baita bakwa mwenda when he was the MCA na atire ABCD that's a change that we want na tumente bara bange no banyumeto because for us onto ande otimotongoria karama akinya tumenta because okuma urenda kuria wiwenga oni another legacy ngati komenta bara bange banyumeko because ntete angi kira competition agenda number 2 iko improve health sector in case ite ura kinya on to kombo ri lazima ngitsoke exactly health sector to go editoriated completely to make sure that leo mwekuru ati to kwenda kwa mwana akauma kirema haita mudhara to improve mwankara mo kithira ndenda twethira twina maternity levels ithatu ikama wanda baranga akarama na mula at least together to sawa sawa we have many things that we can achieve kwena vijana vetu mantu ya sport mantu kuri imbrandi kitumbia kuandika proposal ke thirikari na to ame force ikareta murandi ana karama at least kwa mekandika na vetu no yana kana wana ili na po mwicho ngari present me kono oni ngwitikira tugwa Mungu anipe hiyo kibali Mungu amenipea mdomo na Mungu nampeta na knowledge na mabomu nkara wa vizuri mbunge Meru na nyere yangu kwa mbingara wa vizuri mbunge ya National Assembly tutapelekana mieleka na hao watu ukienda ibabo wino ukienda ikuwa member of parliament in case ndio kinyana leo tokaria bwana tokandibeti na nkakilo kia laws ira nkomeacha atedia mwananchi okarama otiana no Meru kita county assembly ya nkakilo kia le laws kana bills ira nkomenya atere iti otedia mwananchi I'm not go to serve a leader I will go to serve my fellow citizen who elected me that is the voter ewe nyongo ngedera ndenambi ndio number 1 na ewe anto baua emo view tawe kwa na mtu are at the tune of the governor or at the tune of the president it should not be like that leaders babati kwethera baina independent mind wewe kutacho bantu mbili wamevama kwa diatire mbili ni utege mwananchi kwa kanete mutegi tempo na behind the tent dano ngirie komi kangiri 20 bikira mbu kwa nende betambikira yes no I have to think it twice unere ira nambi inkwenda kutia legacy na inkomya kwa nombe tete so mutongore ke dake mya nyatongora watu na baba inkwenda wabaira vijana ndu ya Meru County ombe na vijana nyoka kwa ile account assembly of Meru vijana baikuo so vijana wenzangu ndu management bara baikuo iba kiloke bills ile ikumya chate ya mwananchi no ntwara buri power is transit tiago ro atura ko forever okebela okelokia no embe ro kebela bandu atio kwa mwananchi ura na inyewe ngore onto ebela kwa mwananchi kwa winda itaendelea tu so tokelokia laws injea ila tukomito tayambi mwananchi na bonge bera na Meru bonge wa mwicho etekeke MCA ke to urekia ya vijana wagenda baikuria banjire kwa boma leadership hii ni time ya agencies banje kwa boma leadership so nkauri aoni kuma dosi mwankanto nyere eteke MCA kama we ukura kidogo weto babeto kakando ukienda lokenye miaka kuma 40 na arawe na ana mwanka secondary school kakando iteitoro amba wete ke MP na vijana tutiere MCA kenda tome kuma MC no boko boma kwa MP no boko boma kuma kwa debate county assembly no boko boma na tamuntu aithagia na tamuntu aitana imbil sikari kilo kebe kucha atedia mbi mwananchi so hii kiti tusishindanie na wazee sana hii waite MP na nato ba support naimbi baina tukiume MCA tuitege MP na bakuma baitete corona gavana change to tento ke bana yotongo orio gogo yes oni mungu ni kodi moni hodi abogi kodi hapo wangu rabu wewe sana kiongozi maybe tukirekeria ikenonto ngombako kana minonto wa champion ya vijana kuinambia kwa bakina nkawa tonya tutongoria me hapo mbele nyako irawa ngombe ite toya ndinya githatu na tongore baba nene ri twina ngavana twina wa CS twari uno ethire handi kuthura ndi CS o Kenya no tugora na takura kura na miaka mini lakini pia tekante na uwezo wa kwa CS akili ndio kila kitu niko nayo actually naweza fanya kazi mzuri sana nyoka kwa ile ya kijana au Yembe South au CS wa Mantuma water and irrigation huyu kijana ni mchapa kazi
Muga Eric Muga huyu kijana mchapa kazi na mbemo kile mawaziri amefanya kazi my friend na Anthony the other day barua huyu ni kijana mdogo sana amepewa kazi lakini he is in that is I will show the world and the Kenya at large that the youth can deliver. Yes. So hivyo nikuwa watu vijana itwaye mentant inawe da itwaye responsibility yotongoria itwaye the CC iba vandu vijana na tia tukua wazee na bakadhano iba vandu vijana bakai na wazee bakai at least baba yadhare bakiona yabange mewi hivyo tukunyete KMC ikidalika vijana kenda vijana bakaona what the way ni MPs. Yes. Na kana ima senators kanga governors ya oni me andu arente tikiro ko rompa ke tikanga governor mero no tukiro lazima dona that baby ya samba ba tagine. Yes. So the itoka watoto to nini to menta kenda to ngide ma keu tukapongo ba immediately wanga wanome omero so ibono kuwa youth itowe nafasi tutongorie na tia tente weti ya kwa kijana iti otongoria atena uwezo wako na kijana ndio mtu aina ambition na komea ndaruta ngo hivyo wenka na ndana ndena miaka nini inanga itarengi so yu kijana lazima atafanya kazi. Yes. Aile ndenda kwa yana ringe example na John Paul. John Paul ya wana maendeleo ya rutite Gembe South. Imaendeleo mengi sana. Na kama muturastere ba mudurire either ndia university. Naona ba muchokire ile ngo tiye ba muchokire mbinyara hata. Because you kijana mchapa kazi. Yes. Kinyaka yana gangi kaduro kwa itwa kawa ko the youngest MC in Kenya. You kijana mchapa kazi. Au ya microphone kwa hivyo leader spoken. Basi huko wewe Eric Muga ni kijana ambaye tumeona ya kwamba yenyewe amefanya kazi. Narutite ngui so tukoria barabange yaba bauba iko bamunya bangu bakiraito bauba lemtore ibaite barore tibe CS ube no yoro biu batona get the way when they are there na tuende toriembi itoria na bakeana roko tu influence around ontono ile akiama fulani otoira ngania mtu akiama uno to kwenda uko influence wananchi no hako buro batia mtu aina uwezo hapana kiwe itebi ibakae kando. Yes. Barore bibinge ibatoira ndibautoingira bibinge bina yoro lakini nyingine hapa wakae kando na hata wasipokaa kando pia tutawanyorosha because no baba hivi jana tuena kura na tutokira tuena kura na tuena uwezo na itokorinka rokaria na mami wetu watubikira na ground iba kuona tuena utongone ndene tu so hii maneno ni ya kuheshimiana kidogo hawa tu support ya wazee na hawa watu support na Kenya isonge mbele. Bwega sana, thank you very much Mulithiro Meru TV no tupa uto inambra kwa twiki nyaga na nkatho chimwanya tunonto bwa uto inambra kwa tukeragire kwira wati mbeo mbethibo atongore baro engwetegia kinyatiro bo bakagitaka anonto bena wote na bena kionde kire kubatira kuinambra kwirwa bagitongora maybe tukirekeria kiongozi migambo ya muthia mbere tutiumaruka so nenko ibwa nonto bombi tanda yunda ya kidogo kethira nikia ya mengi mno kuchanua mtu wa Meru na tena yenkwenda kuencourage vijana wajitokeze kwa wingi. Yes. Turutane asiari baraba yatuba inara tubonye buraba batikurunga kura turutane nyatongori wetu bakarerete iti no ende no ruburero no tubombecha mbecha rutire wa burwa lakini no tukurutane twagura atiri muntu naito ofisi fulani akaromba maendeleo na itakaromba nya ngui fulani na itakaurira vijana ngui twabarutana. Yes. Twabarutana tukochoikinya tuberende on tubabu kuremwa itaikando kidogo atoyo tongore zaidi lakini fono kile na maana Meru itambe. Yes. Eburu bati with an agenda number 1 no ndo twenda kwa living stock ke Kenyerenge kato etikanire twinde Meru songe mwaka 2027 Kenya ruende ncholobe chakirikana itu atura kiani ne yebi onda bitura kiani ne ura Meru bakenda wewe barao no MCA amwe MCA ura chindwa akubali hiyo maisha isonge mbele kena generation ile kiani watu tuna nzine alfa mbele tu bele wakiona at least progress in their leadership. Na mara wange bakia muito nya after 10 years or 30 years from now but dream account ko mu boya lakini twaginyanga account yetu twaginyanga Kenya tuendera tweno tongoria we focused. Bwega sana kiongozi, thank you very much. No tukinyaba kwa amba bwega na bwega no tukinyaba kwa nakanya kwa kengo tuinambere kwa tukanagiria oroboya mundi. Thank you Mulithiro Meru TV na ati tutina bonge kwa inambere kwa ukebagirwe bwega tuinambere kwa tukiwatambaru ana betu baba nini kengo bainambere kwigwa bayekuraga na bakireta marandi kana change ina twethere tukinambere kwigwa tukitagia wa kagita karaya ni ukagwethera bambitane family zo Kimathi twewatete na James Mwenda kana kera agogoro boy mundi atukoragire mantu makonenie na utongore na Kenya ambe mbithi tuterwa rungi mwerekere wa Connect Phineas tukakwendera kagita kera.